problem of infertility in Northeast is increasing day by day, and the list of causes is quite long. The common causes we see in Northeast are stress, advanced age of females, male infertility factors like smoking, alcohol, hormonal causes like PCOS, and other medical problems too. At Janidva, we understand you and we are always here to help you to build a family. Hagani kajing net jureb ubas nyaw Balanghar, Laidon lang Chief Executive Member ka Janjay Hills Autonomous District Council ubat Thumbor Shiwat, EMDC, Deputy Commissioner Wabinav Kumar Singh, Superintendent Kipulit Jakpal Singh Dhanova, bat kinong ilam shinong. Hakaba kilalit banjingo ekishnong Lapangap, Haga District West Janjay Hills kabalami kajing ikanat dangshan. Ubas nyaw Balanghar ulalit banjingo ekishnong Lapangap ban kami ikijingnong jingman. Bat ulit jingo ikijakarep jengkinong shinong kalapangap, bat lapenlong ru ikijingelang hakamadan nila ka jeng kishnong. Banekiran ikijinge akabede bak Jingshngaiñ bat Jingiada ikinong shinong. Ubas nyaw Balanghar ulong barangshan kalami ikijing kanat akanekathan, kadai namar bagi Paidbah kelap persajur ikijingwan thong dieng jubor, bat shim bakane ikijingle kadai ikijingwan kantor upur usam jeng jela, bat ki Paidbah kilalit banjin rapno ikinekatan rai dieng. Ulang baku magalong menta, lapene aku magalong ne lapene ak status quo. Ndre gejinge ak bami kedai bagi pat kasi jantia kemla bandai sik jakarep jongki. Bad ulang bak sarkar kan sejim kya. Bak kan saya kena umat, kena bagian la ban yat la lut kemajulong. Bad bakan amdan kono gejing pentot. Ulia tu ru basyan ki Deputy Commissioner na bro arti gejela kan saya kendo bandai penbet yang kena kam. Haga bede bak Jingshngaiñ jiki Paidbah ulia tu balabo ya sau pongut ki pudet ak Snong Lapangap ban Pynthikna ki Jingshngaiñ bat ke Jingiada ki Paidbah. Ben. Kalau ton kamu ni kita jauh di yu ke Kambodar kam ni man ko. Cibet cekanduli, cibet celangpi, cibet cekiling, cibet semukro andre. Sau tu ki isu wajud ne di paus nem. Handai mju toy wajud lek metu handai. Hau em kam gini ke urgency ko em ge wit ko em ge auri aura ko wedo tiak do dem ko penmong i wan tom to penmong. Kam tampi kam tri chong sau tu o ko jut note pi. Tengah nak keling yung aman kau em le yung pimbo tension bi ngabu ke jingkular lek di bentai yung pik sang Lapangap nga. En extend nga yeu lek. Tang em ke bentan u le am hau udu ji em ke bruyong ah. Ibu ke sarkar kam te krek ko. Nei bal danga layo kam lai ko mong pat jingai ya ra ka wait ka tarita yau yap cha du mesin ke bruyong au du mesin. Nei te kat we wala I ke sarkar tem ju cha totally against it woro. Udisi upli UM bakti kejadian yung ang PUSP unang wan temi umajak palu dengan joinin ne uma pasa wara sangaba wam kat arwo ji siya ulum ju salia wan sini di bentai yong pi dan ni kwa kanang wan danga kwa kan di jo wan hawa auri gamni halapanga umjo mu wan ne ba wa dang arsin wo yaman gamni te kwa wan danga hanyo yo ga exactly to ka problem te ka problem ni de khana ge he na gle yo pi de khana ma pasa nga da highlight clearly wa ke point jo gawi to wa mudu thunde nyu dat te ka arwan ke jingwit kwa khmat do to ate wa myo di yong I burtang yo la yo one style jeng te te mutu mit nga yo chong chief minister yo khana chu chu so kini to ke problem de khanang wa pundu yo no yo lai yo wan kam ju yo lai tem to klam mutu man step ne ba ka kam out of chimpor ko te sam bhaw ya chai ne ba ka first duty ko le hagini singuda wan yo ule kam ju le jan yo ngam tu me do korni bi tai ke he na ta ke chong tai language phar phau chnong bogini li leng lambak ni lam yorok di si yo perchang ji penisem yo perkhadi kamon yo le kam ju le khna yo le yo thut yo lai wan yo le bi musum musnam prai te ki pulit ni ba auri binga kan bong de phi kriya ngam kriya ki le am kam han dau pun bon so nam ten ki pulit botin sar bi ki pulit te nei te da wa bon sen nga jo klam yo he chnong yong phi ke he yong phi wa kat wi wala hi kan mo le yo kaw yo ko bring em kam yo just pa to yam nei ba yo bon sin le jai won ki platchong wan de biur gi ki wa edu ki plite chung ber ki problem ni te kado kam te khublai chi bon nei ba yo be o du ni ki ti yaw la la man phi corporate ko sarkar ko district gi mem le percha bi hadun ni si man ke Jingshngaiñ mem gawon to kita kadang ye widang thut dang man ni ke jing klam ngala du ko si kon kong am ko problem ni khana pi to arau so ko ta be nga ma pasa imam ye thiai so he chnong yo ni bi o le to si em le percham ki pli klam ko ta kar bi nglong
Ye bika problem kecek to kita Karbeng district style to ye peri yong ito em gila kejong kapawar to always in line state gong kita kada por rap hab ye klam arli tiket na yo CM kada em langum nei o lo chim khia wan kita ya kada wan yo ye perchim yo perchang ye chem penaruh ki CM yo ye klam ji kejuk sabe wam to do penturi Paidbah gani gani auri aura yo lai duwe do thia do dem prai te kata na keleng yo ngakau asuri piwa lakat choman le mbotin sarbi myo gubru le banyak chong yong kamu jo ngamaru yo diwe ya kelam penar liang ke kampur kam sam to kam yung state government mto ya do thia wi auri do Paidbah ke Paidbah to yo laiwan kam jo kata kampur to state government bai penar li state ile uperi de walai gi mikhalia cha asam le reble liang gi ile uperi upsia gi asam tu mikhalia wo jo mande chubo mentul haberni hat mg asam kam tham chuberni hat to kam gi yong ki moi thau pa ya to chubo mentu yang thau cha asam du kami thau yong ki mo tegani to khajak Paidbah bon sen ki pirap sa tu baklagi ya yang ikut gisla gini berbuat mahli hator warok sajan sini nah tu homa pasa kenang mani klam lo yo pa isket to boy em gue kam yo nga ba kot mem kenang ilo yo bor yo evidence ni mani klami hag regional committee tegate to gue mountain son bi ta srui wi kadang em ke jing wit hawa hanai narab huri hura sa ba yo krek kam lang bagi nong pela choi ulai ko won musuh musnam wan to yul tim sa wan ko ile wan ngam kate tang kate wi ga penduk to di ko ngulangi kamu jo ang go start nei bentai bahai miet hon rap jemi khajak sebet sport lem pher nei tai leng la ka joi nen leng ka joi ngana o yo tulram nang phone tu siu nu asam o pai de miet na I kam go chong ku ki de kamera mi upenyo thia I Paidbah am to pendok thia I Paidbah chiu ji si yaw ye phone ku si nei te da sa kriya je to kriya sebentar sa dan de yubi kriya di sbi te suki yulti uperchang solve even you bhatam ne bhatam because we have known that for the last few weeks there is a problem in some location in between this Lapangap and Karbi people where this Karbi people come and planted a tree. They are doing the plantation crop, so which our people is totally against it. And after they plant, after a few days, our people from Lapangap they go and uproot the trees, and there is a quarreling come and a problem come. So that's why we put force from our side. Minimum force around 40-35 of them now presently on the site, and as of now the plantation is no more that site. So as of now everything is in status quo. So the problem is that our own people they can't go to their paddy field now. So this is the only job left now we are yet to discuss in these days to come, so that at least they can move freely like before. There will be no disturbance among them.